Сынтәажәаҩ шықәса ҵуеит Аԥсны ахәаахәҭра агылхратә палата анаплак курсиа зну аизак хьӡынҵаӡырнагоижьҭеи. Есі шықәса зыӡбахә ҳәо аизак аҽаԥсахуеит. Иаҳҳәап, иаҳхысыз ашықәсқәа рзы иара азкын атуризм, ақыҭанхамҩа, екологиа, иара убас Аԥсны анаплакыҩцәа қәыԥшцәа. Сынтәа акәзар, Аԥсны егьырҭ атәылақәа реиԥш аамҭа иацныҟәаны адунеи имҩаԥысуа аҽеиҭакрақәа еилкааны, аҳәынҭқар ашьақәгылараҿы аҭыԥ ду аанызкыло аинвестициақәа хықәкыс иҟаҵаны, ахәаахәҭра агылхратә палата иаӡбеит иӡырырго аҭыжьымҭа ҿыц Аԥсны аҳәынҭқарра аинвестициақәа раларҵәаразкра. Отсутствие инвестиционного бума в Республике Абхазия связано с нехваткой постоянной работы в этом направлении. Сегодня настало то время, когда нам не нужно никого критиковать. Нужно просто, и даже не дожидаясь от кого-то какой-то помощи, сосредоточиться на формировании безопасного и благоприятного климата в стране. Иазгәаҭатәуп есышықәса иҭыҵуа ари аизак хьӡынҵа-ҿлымҳара ду шамоу Аԥсны аҩныҵҟа еиԥш ҳтәыла анҭыҵгьы. Абар сынтәа жәохә шықәса ҵуеит Аԥсны ахәаахәҭра агылхратә палата Аҟәатәи ауаа шьҭыжьырҭа бзауа далоижьҭеи. Анаплакы иахагылоу амра анулаԥҳа изныгамкәа иҭрыжьуа аалыҵазы иреиҳау аҳамҭақәа дрыԥсахахьеит. Сара аусура салагаанӡагьы Аҟәатәи ауараш завод агылхратә палата иалахәын. Сара усура санҭыҵ, уи традициа ҳасабла иацаҳҵеит. Иара ахәаахәҭратә палата аганахьантәи даараӡа апроектқәа рацәаны иҳадыргалоит. Уи раԥхьаӡа иргыланы ацәыргақәҵақәа роуп. Иахьынӡаҳалшо ҳаргьы урҭ ацәыргақәҵақәа ҳхы алаҳархәоит. Иара ҳара Аҟәатәи ауараш завод иҭнажьуа арыжәтәқәа аӡыргарагьы убри абзоураны иҳалшартә еиԥш. Аизак хьӡынҵаҭыжьра аханатәи аԥшьызгаз Аԥсны ахәаахәҭра агылхратә палата раԥхьатәи ахада Геннади Гагулиа иоуп. Ҳтәыла ахәаахәҭра агылхратә палата излауала адгылара рынаҭоит анаплакыҩцәа қәыԥшцәа. Ҩнызқьи жәаа-шықәсазы уи еиҿнакааит икоммерциатәым алахәылара Аԥсны аҳәынҭқарра иқәыԥшу аусҭкалаҩцәа расоциациа, хықәкысгьы иаман аҿара бизнес радыԥхьалара. Ахәаахәҭра агылхратә палата есқьынагьы иӡырыргоит анаплакқәа, Аԥсны иҟоу анаплакқәа. Уи даара гәахәароуп ҳара ҳзыҳәан, анаплакыҩцәаҿы рацәа рхыԥхьаӡара иазҳауеит иаҳа-иаҳа. Хымԥада ахәаахәҭра агылхратә палата даара ирацәаӡаны цхыраара ҳарҭахьеит. Есқьынагьы иӡырыргоит ҳапродукциа, уи ҳаҳзыҳәан гәадуроуп. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ҳтәылаҿы рхыԥхьаӡара иацло иалагеит аусҭкалара знапалақәа. Урҭ инарыгӡоу апроектқәа хырхарҭала иеиуеиԥшым. Иҟоуп ақыҭанхамҩатә, акультуратә, мамзаргьы акурорттә уҳәа акыр апроектқәа. Иахьатәи иаӡыргараҟны анаплакыҩцәа аӡәырҩы аусҭкалара аҽираҿы рлагалақәа рзы аҳамҭақәа ранашьын. Иара убас иалкаатәуп аусҭкалаҩцәа рус обиективла аӡыргараҿы ацхыраара шыҟарҵо амассатә информациатә хархәагақәа. Убри аҟнытә раԥхьаӡакәны ахәаахәҭра агылхратә палата напхгара ҭабуп ҳәа рарҳәеит Аԥсуа телехәаԥшреи Абаза ТВ рнапхгаҩцәа. Аҳаҭыртә бӷьыцқәеи аҳамҭақәеи ранашьын Абаза ТВ анапхгаҩ Руслан Ҳашыг, иара убас ҳара ҳколлега Аԥсуа телехәаԥшра ажурналист Есма Џьыкырԥҳа. Алиса Шамԥҳа, Ҭамаз Чқәан, Аԥсуа телехәаԥшра.